Kunun ısas vakaları hafta tarif etmege hazırmız. Studiyada men Sultan Istakayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. 600 yerlik yanı mектep Sarabuz kasabasında kurulgan umum tahsil müessesesi vaxtında tapşırılacak. Bozuk yollar ve kazılgan tranşeyalar Sarabuz koyunun sakilleri yardım soraylar. Yerde orientir tapup topografik işaretlerini okup ve ocakçı işlerini belgelev artikliler Turgrad oyununa geçirdiler. Saqta yanık kanalizasyon temizlev inşaatlarının kuruculuğu yekunleniyata obyekte daimi şekilde 70'ke yakın kişi ve mahsus teknika çalışı. İstisal binasında teknologik boru sistemalarının bağlanılığı yekunleyler. İşler 80%'ga becerildi. Sistema ne vakit açılacağı hakkında Güzel Mambetova soraştırdı. Насосlar станциясы, анбар, гараж, трансформатор подстанциясы энди текленді. Аэроtank технологиясы бойынша ишлер толысынен екінленді. Аэрация системалары ерлештірілді. Темпы строительства наращивают, но снижение было из-за всех известных событий, из-за коронавируса. Работы ведутся по всем направлениям. Это отделка снаружи и внутри помещений, прокладка коммуникаций для соединения зданий и сборка технологических линий. Құручылық Қырым инкишафы федераль мақсадлы программасы черчевесінде алып барыла. Ишлерінің фияты 1,5 миллиард рублені тәшкіл ете. Сақ шерінде канализацион темізлев иншаатларының құручылығы Жұмхуриетте бұл кібі лейхалар арасында ән бұйығыдыр. Станцияның семерелігі 1 суткада 15.000 кубометрны тәшкіл ете. Ишлер 80%-ға бежірілді. Яны канализацион темізлев иншаатлары эски станциялар янында құрылғаны себебінден лейханы екі невбетке бөлділер. Бұяны станция құрылып біткенже әвелке темізлев иншаатларының ішіні сақлап қалмаға имкан бере. На сегодняшний день ведется строительство первой очереди КОС. Это 15 тысяч кубов в сутки, это 3 аэротенка. 2 аэротенка на второй очереди запланированы на следующий год, сразу же после запуска первой очереди. Так как их строительство будет осуществляться на территории действующих КОС, потому что у нас вот буквально действующие КОСы еще есть. Мы их будем останавливать, переключать после запуска на первую очередь. Объекте 70-ке яқын кіші чалыша земаневе техника қоланыла. Материал очень качественный, механизированный. Ну, как бы инструмент есть, болгарка, сварка. Что заказываем, то и привозят. Мемори корпуста безету ішлері девам ете. Олар сентябрьнің бірінде екінленecek. Объектні есе құрыcılar невбеттеки сененің сонуна қадар тапшырмаға сөз берелер. София Шукурова, Гузель Мамбетова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Ахмеджет районының Сарабыз қасабасында құрылған яны мектепні вақтында бітірежеклер. Умум tahsil müessesesi 600 ерлі olacak. Оны федераль мақсадлы лейха бойынша құралар бина талибелер үшін өз қапыларını не вақыт açacağı hakkında Наджия Исаева біле. А что делаете? Мы работаем, школу строим. Крепко будет? Крепко, конечно, будет. Стараемся. Qavi, Keныш ve İşanç doğurgan Ahmejit rayonun yanı Sarabuz koyunda tamam boylu mektep tiklenili. 37 kurucu bir mexanizmnin kısmı kıbı biri öz işini kerekli kıbı beceri. Armaturalarının keseler, ölçeyler ve bir-birine bağlaylar. Ara sıra işçiler eki smenada çalışalar. Esas işten bir arada mağaz odalarını da hazırlaylar. Kuruculuk 2019 senenin dekabr ayında başladı. Bu vaxtdan beri EPS işler grafik boyunca alıp barılan. Obyektinin müddeti yani 2022 senenin iyun ayında tapşırıp yetiştiremiz deyip prorab Алексей Букреев. На армирование всего каркаса уйдет более 900 тонн арматуры. Вот. На данный момент закуплено процентов 70 900 тонн. Вот, то есть весь объем арматуры нету смысла покупать, так как это хранится на улице, чтобы арматура была не ржавела. Соответственно, мы ее привозим по факту, непосредственно, когда нам необходимо. Leyxanın rehberi Alex Sergeyev aytqana görə yanı 3 qatlı mektep 600 talibeni sığdıra biləcək. Onun meydanlığı 9000 kvadrat metrini teşkil edən. Şimdi faal işler alıb barılğan birinci seksiyada buyuk aşxane ve sportzal olacaq. Mektepnin öz kotelnyası da olacaq. Предусмотрены пожарные резервуары, предусмотрено спортивное ядро, ну, то есть это беговые дорожки и там много чего будет, есть даже теплица.
Quruculuq gedişatını Leyxanın reberlerinin gayra sakinler de kozeteler olar. Müessese kapılarını açmasını sabırsızlıqla bekleyler. Çünkü eski mektep ta 1946 senesi kurulgan edi. Bina 290 yerli olğana bakmadan mında eki kerege çok bala tahsil alaydı. Yani okuf yıldan başlap olarının sayısı daha ziyade olacak. Хотелось бы, конечно, открытие новой школы, так как и дети, и родители, и педагогический состав очень ждут данного мероприятия, когда мы переступим порог новой школы и будем учиться в светлых, комфортабельных классах. Leyxanın umumi fiyatı 300 milyon rubleden ziyadedir. Yani mektepte hem de texnik donatma ve mebel satın alınacak. Necesayeva, Vitaliy Golubov, Millet için. Sonki sutka devamında 20 kişi Kırım hastahanelerinden koronavirustan tedavilenip evge kaytarıldı. Covid infeksiyası da 24 adamda tasdiqlandı. Bu haqda Kırım yol başçısı Sergey Aksyonov o'zining ijtimoiy ağlarındaki sayfelerinde haber etti. Umumen Kırım Cumhuriyetinde 1163 koronavirus hastası belgilendi. Yaxşı olğanlarının sayısı 861 kişiге yetti. Sergey Aksyonov Kırımlılarını cemaat toplanған yerlerini gereksiz sebeplerden ziyaret etmemege ve 2 metrlik hafsız mesafe kaldırmağa çağırdı. Судақта ерлешкен Яны Mahalle mikrorayonunda milli mektep kurulacak. Mında Kırım tatar tilinde 500 talebe tahsil alabilecekler. Bu yerde çok funksiyonel sportif meydançığı da kurula. Yerli sakinleri da nasıl denişmeler beklegen hakkında muhbirimiz Ayşe Шлакова bile. Мы сколько сил есть, вложились и вот эту площадку довели вот до этого состояния. Юнан Рома күреші бойынша Идманжи Сеттар Абдулганиев Яны Mahalle кварталында ерлешкен спортив мейданчықны көстере. Ерлі сәкенлер бір вақытлары бош олған ерні өз күчлерінен абаданлаштырдылар. Тереклер өстірділер, футбол қапуларыны, баскетбол сепетіні қойдылар. Мейданчықны чақылнен төшеділер. Необходимо сейчас немножко помощь. Нам осталось вот здесь вот это покрытие. Искусственная трава. Мы здесь специально дренажную систему так сделали. У нас вот обкатали, вы видите, это каток обкатал, но вручную это столько бы не сделали. Мейданчықны Юнан Рома күреші бойынша дәрслер кечірілген спортив комплексінің янында құралар. Оны учил евелсі бір көйге спортив зал программасы бойынша тіклеген еділер. Мұнда 100-ден зияде адам идман еті. Енді оларының өз чемпионлары да бар. Yakın zamanda mında da milli mektep kurulacak. Судақта Kırım tatar tilinde tahsil müessesesi endi бар. Туфған tilinde tahsil almağa istegenlerinin sayısı arta. Şu cümleden Яны mektepni kurmağa karar alındı. Сейчас администрация города Судака подготовлен инвестпроект. Будем делать обращение, чтобы здесь попасть в федеральную целевую программу и построить школу полноценную на 500 мест. Pencerelerde kırık camlar, bozuk mebelдар katılgan çöplük. Bu sabık ambulatoriyanın binasıdır. O 12 yıl evvelsi kurulgan edi. Tar profil mütehassısları olmağını sebebinden FAP çok çalışmadı. Sonra ise onu kapattılar. Острая необходимость у нас жилья для специалистов. Если бы было бы у нас жилье, то многие бы какие-то специалисты узкого профиля, они бы к нам бы приезжали. Поэтому мы хотим перепрофилировать его именно под квартиры. Sabık FAP'ны gayırdan tertiplemege niyet eteler ve neticede mında 3-2 odalı kvartiralar peyda olacak. Lakin bu işler için binanın tebiyet hadimleri için mesken verilmesi programmasına kırsetmek gerek. Так как есть проектно-сметная документация, будет подготовлено на меня обращение. Я в ближайшее время встречусь с Сергеем Валерьевичем, главой республики. Я думаю, что мы постараемся определить с его поддержкой источники финансирования для того, чтобы этот вопрос решить. Цена вопроса это 5 миллионов рублей, которые позволят обеспечить жильем 3 семьи медицинских сотрудников. Sonki 5 yıl devamında Kırım tatarlar toplu yaşagan yerleri inkişaf etmekte. Sakinler aytkanına göre bu vakit içinde çeyrek asırga bakkanda daha da çok yapıldı. Ayşe Шлакова, Ervin Demiraliyev, Millet için. Kırımda polis hadimi haber alınıvında kabatlana o 3 milyon rublege operatif araştırу tedbirlerini geçirmege söz berdi. Operatif hadimni ve ortada bulunganını vakıya yüz bergen yerde yakaladılar. Olarga büyük kölemli haber alu kabatı yüklenildi. Cinayi işinin tahkikatı devam ettirildi. Коммуналь хизметчилер Екатерининский бақшасында чешмесini temizlеп başladılar. Onun yanında ise Merkezi Park'ın rekonstruksiyası yakınlanıyata. 30 hadim mahsus texnika yardımıyla teritoriyаны çöplükten temizlediler ve eskimlilerini boyaladılar. Mevzunun devamı Güzel Mambetovanın levhasında.
Екатерина бақчасында ышық шадырваны шымдылық ось ишыны тоқтатты. Оны профилактик ішлері себебінден қапаттылар. Бұл ернің абаданлаштырылығы ратлық күллерінден берлі алып барыла. Коммунальщиклер чешменің фильтріні балчықтан темізлейлер, вес кемлелеріні боялайлар. Скоро у нас 1 сентября, мы знаем, что сейчас все ребята со своими родителями приедут с отдыха, и здесь очень большое такое место, где любят отдыхать. Мы хотим привести его в соответствующий порядок. Мында коммуналь хизметчилерінің бутон бригадасы çalışа. Олар үшін иш кефиетлі бежірілмесі мұйым. Это мой родной город, я в нем родился, я в нем вырос. Мне приятно, что, допустим, будет чистенько, аккуратненько, красиво. Екатерина сквері шерлелер ратламаға севген ерлерден бірі. Геже шадырван айрыджа дульбер көріне. Чунки суф ышықнен ярықлана. Коммунальщиклер бұл ерде ювунмақ хатиен ясақ олғаныны тенбиелейлер. Положительно очень. Вообще благодарна властям, что они этим занимаются. И действительно, вот с ребенком гуляю, очень приятно идти. С каждым разом прям радуюсь. Паркта абиде янында құруджылық ішлері девам еті. Құруджыларының сөзлеріне көре реставрацияның уч басамағы планлаштырыла. Ведется работа второго этапа Екатеринского сада, включая тротуарную плитку, газоны, освещение. Сентябрьнің бірінде яңылынған парк вешадырван сәкинлеріні кенеде кувандырajak. Гүзел Мамбетова, Алим Сейдалиев, Миллет үшін. Енді бір айдан берлі Ахмеджет районы Сарабус қасабасының сәкенлері юрме yollarında оңайсызлық сезелер. Медицинский адлы бұрылышта тамир ішлері чоққа созылды. Себеп неде олғанына Ленуза Бурсиитова өгренді. Сарабус қасабасындаки тамир ішлері бір ай велсі башланған еді. Башта ерлі сакинлер yol яңыланажағына қувандылар, ама соңында 2 траншея қазылды. Олар кой шурасының yol başçısına defalarca müracaat еттілер. Ама меселе енді бір айдан берлі чезілмеген қала, bu yerден қатнамақ пек қиын. Екі тарафтан траншеялар, ветерен чуқурлар. Yol бозық olғаны себебінден мында ата ажеле ярдам машинасы келмей. Ерлі сакинлер өзлері де қиналып юрелер. Мы практически не имеем возможности выехать со двора из этого блокированного перекрестка. Мы не можем сюда вызвать скорую, мы не можем сюда дозвониться, чтобы приехала полиция. То есть фактически улица блокирована. Благодаря вот этому ремонту. Yolsuzluk meselesi sebebindен бизнесде zarar көрем дей иш адамы Ремзи Муслюмов. Муштерлерге дүкенға қатнамақ оңайсыз келе. Мақсулат ташыйчылары да мында келмеге ред етелер. Я занимаюсь предпринимательской деятельностью, плачу исправно налоги. Вот с этим ремонтом дороги у нас появились проблемы. Была бетонная площадка хорошая. То есть ее разбомбили полностью. И с ремонтом, в общем, у нас нет торговли, можно так сказать, вообще. Несем убытки. Сакинлер яңы yol құрылмасының тезлігіне чорланалар. Енді бір қач күнден берлі объектте ішчілер көрінмей. Строительство переулка Медицинский идет, да, медленно, но в связи с тем, что ГАИ потребовала, у них требование свое, значит, чтобы были тротуары, так как если не будет тротуаров, значит, дорогу никто не сдаст, не примет. Естественно, так как на тротуары средств нет, говорим руководителям района, высшему составу, они думают, как это исправить положение. Ерлі акимиет векиллері яқын вақытта yolны тертіпке кетірмеге сөз берелер. Ленуза Бурсиитова, Алим Сейдалиев, Миллет үшін. Артық халқара мерkezінің туристик отрядлары Турград адлы ойын кечірділер. Олар ярышларыны Арбиденас күніне бағышладылар. Квест кетишатында яш туристлер ерде ориентир тапуда топографик ишаретлеріні оқuvda, ocақта атыш чешетлеріні белгілевде өз білгілеріні нумайыш еттілер. Турград аққында біз зімлев хамызда. Яваш ама эменликнен артаклелер чекелген арқан бою кетелер. Турград ойын девамында яшлар туризм темелері бойынша білгілеріні пекетелер. Чадырларыны ерлештірелер, чанталарыны топлайлер, ерде ориентир тапалар ве ағыр межгулетлеріні бежерелер.
я стоял на этапе бабочка. Суть заключается в том, чтобы пройти его, не упав при этом. Самое сложное – это пройти центр бабочки. Бу сене эртекте тек Кырым ве Ахяр балалары ратлана алар смена 21 күнде гылды, 13 күн девам ете. Бу ал халкара бала мерkezінде олдукча чоқ бала ратланып етіштірмесі үшін япылған Турград олысының деңіз мевзусында бағышланды. Ойын сюжеті бойынша эртеклелер адамлар яшамаған адаға түшелер анда қиметлі хазине сақлы. Все знания, которые приобрел туристический отряд за эти дни, которые находятся в Артеке, они смогли отразить именно на мероприятии Турград. Тедбірнің тешкілячылары туристик отрядында ратланған артеклелер олар ойын кетишатны низарет етелер. Сынуларны уйдуралар ве кечерелер мақсат командада çalışmaға ве белгілерінен пайлашмаға угренмектар. Я очень рада, что мы стали организаторами этого события. И я первый раз работала в таком формате. Мне было интересно работать с другими отрядами, смотреть, как они кооперативно и сплоченно отвечали на вопросы. Турград адлы команда ойыны әртеклелерінің севімлі ойынларından бірі сайла. О балаларға күчлөже олмаға, файдалы бөлгелер алмаға, везиедеже достлашмаға ярдым етел. Масыблакимова, Весевеля Меметова, Миллет үшін. Қырым пайтақтының мемориеті қатырлата шәрлелер атланған ерлерде F айванларыны кезіндірмеге ясақ етілді. Бөле қарарға дорт аяқлыларының сайыплері ве айванларыны олмағанлар насыл баққанлары ақында Сабина Денеева біле. Ахмеджитлелерінің бір қысмы бөле қарар көпек сайыплерінің ұқуқыларына боза деген фікірде. Олар мемориетке мұражат етіп, айванларыны кезіндірмек үшін ер айырмаға рижа етелер. Амма парк ве скверлерде айванлар ешті олмамазлығыны талап еткенлерде бар. Надо было давно запретить, чтобы собак гуляли там где-то, там, около дома. Приходят и не посидишь на скамейке. Ну, собачек тоже можно понять, как бы. Вот здесь стоит высотка, она без двора. Естественно, что владельцы собак, которые живут там, даже просто выйти некуда. Қырым пайтақтында айванлармен кезінмекні қайдылер бойынша бежіргенлер чоқ дегіл. Ахмеджит сәкенлері шикайет етейлер, чоқ ұсы көпеклерінің сайыплері өз айванларыны артындан еғыштырмайлар. Александр Бондаренко енді 10 елдан берлі саба малыш адлы көпегінен кезінтіге чыха. Оның айтқанына көре, артындан вақыт жиыштыра. Яса хақында бірінші кере ешіте. Я думаю, что законодательство относительно животных еще у нас очень слабо развито, нуждается в доработке, и делать какие-то жестокие, такие жесткие запреты очень рано, потому что больше так гулять негде. Малышнен кезінтіге чықмақ үшін Александра эпосы керекли шейлерны янына ала. Поощрение какое-то, чтобы воспитывать собаку, чтобы с ней общаться, заниматься. Есть кармашек для лакомства и кармашек для мобильного. Эркез янына амуниция алмақ керек, шымдылық қайды бозылуы үшін пара жазасы тайынленecek. Амма 4 аяқлы доснен парктан кечмек үшін көпек мұтлаға ағызлықта ве епте бағлы олмалы. София Шукурова, Сабина Денеева, Арсен Фукола, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Бүгінге бұл эпосы хаберлер Миллет телеканалындан айырылмаңыз, хайырлы ақшамлар.